45. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, štand turističke organizacije Vojvodine, na kojem se predstavljaju puno turističkih organizacija i organizatora manifestacija, naravno i davalaca usluga. Jedan od organizatora manifestacije Dan Sremuša u opštini Bačka Palanka, u Neštinu i Viziću je Zoran Jovičin. Gospodine Jovičin, da čujemo kad će biti održan Dan Sremuša i kako će izgledati? Pa hvala vam što nas pratite sve ove godine. Eto, mi smo kao udruženje sastavni deo ove promocije priče turističke organizacije opštine Bačka Palanka, dođemo sa tim nekim našim manifestacijama, odnosno nekim gotovim proizvodom. Sad je već Sremuš postao onako poprilično poznat ljudima, veliki broj penzionerskih udruženja i planinara dolazi svake godine. Prošle godine smo imali preko 350-400 ljudi koji su se i po lošem vremenu pojavili u Neštinu. Ljudi moraju znati da je to već prema granici sa Hrvatskom, znači nije tako ni lako doći. Ali eto, mi smo prezadovoljni i svake godine se pojavimo ovde u Beogradu da ispromovišemo taj datum, iako kažem već više ljudi sve poprilično vidimo da o Sremušu dosta toga znaju. Ove godine će se Sremuš vratiti u mart mesec, probali smo sa aprilom, pa su nam aprili nešto bili jako kišni, znači vraćamo se u mart mesec, tako da ove godine Dan Sremuša će biti 30. marta, subota, okupljanje u Neštinu i u mesnoj zajednici, serviramo doručak, kafa, vino, rakija, sve onako, čaj ko je za šta raspoložen. Posle toga se kreće u obilazak Neština i svega onoga što imamo kao Sremsku kuću, kao pravoslavni i katolički hram, obilazimo jednu vinariju, degustiramo malo vina, odatle se dve grupe razdvajaju, ovi koji pešače, oni idu na pešačku stazu koja je neki 12-13 km, na pola te pešačke staze je Pecara Knežević, tu se ljudi malo odmore, a moji penzioneri koji ne pešače, oni autobusima obilaze još crkvu u Viziću, manastir Đipšu, manastir Kuveždin, čisto da u isto vreme na ručak dođu svi zajedno. I kad svi obiđu ovo što imaju da obiđu, nalazimo se na našoj lokaciji Bašta Sremuša na ručku. Tu kad serviramo ručak, naš doktor iz Neština, Nebojša Čurčin, malo objasni zašto je Sremuš dobar u te zdravstvene svrhe. Bude nam obično Pavle Šojica Kosmaja koji radi žir, brašno, pa malo promovišemo tu zdravu hranu. Ljudi uberu koju objasnimo im da Sremuš se koristi samo onda kad ga ima, da ga ne možete čuvati, ali on onda gubi svoja svojstva. Ljudima serviramo 2-3 vrste salate od Sremuša koje mi pravimo i to je jedna celodnevna manifestacija, da kažem, zaboravio sam da je doručak u stvari leba, masti i paprike, da. Ali oni koji poste ima ovoga pekmeza, šljiva i kajsija, tako da vodimo računa, to je obično taj post, pa onda moramo voditi računa, ali ima ovi, probaju malo jedno i drugo, ali tako je. Ovo je ipak Dan Sremuša. Šta znači sam Sremuš? Da li se bere Sremuš? Mi u principu imali smo veliki problema u smislu da je on kao zaštićena biljna vrsta. Iskreno da kažem, mi pre jedno 7-8 godina kad smo krenuli da radimo Sremuš, on je bio na jednoj parceli otprilike kao što su ovi štandovi od turističke Vojvodine. Da li zbog ovih klimatskih promjena ili ne znam šta se desilo, sad ga je šuma puna, znači ogromno, da li mu odgovara, da li mu prija. Mi u suštini pokušavamo ljudima da objasnimo da na Fruškoj gori imamo preko 70 hranjivih biljaka koje mi prepoznajemo, ali ne znamo da ih koristimo. I možda sretnu i taj Sremuš, ali ne znaju šta da rade sa njim. Ne znaju šta bi mogli da naprave od njega. Kao ono, i bokvica je hranjiva, ali šta da radim ja sa tom bokvicom? Tu je nama ta neka priča, mi smo radili i gljive. Mislim da ćemo početi sledeće godine da radimo jesenju priču prepoznavanja gljiva sa novosadskim udruženjem gljivara, ćemo probati da napravimo neku zajedničku priču. Znači da ljude naučimo da koriste hranu iz prirode, ali da nema smisla da vi dođete na Frušku goru da naberete 2 kese Sremuša i da ih odnesete kući. Posle 3 sata taj Sremuš više nije ono što vi mislite da jeste, ali on izgubi ta svoja svojstva. Bolje da jedu zelenu salatu nego Sremuš posle 5-6 sati. Šta to praktično znači? Ukoliko želimo da jedemo zdrav, dobar, kvalitetan Sremuš, da treba da budemo u martu, u subotu, u Viziću i Neštinu na manifestaciji kada se iz prirode direktno uzima, priprema jelo i jede lep Sremuš, kvalitetan. Vrlo je jednostavno. Sremuš kad krene na Fruškoj gori ima ga nekih mesec i po dana. Ono što mi pokušavamo ljudima da pokažemo gde ga ima
i kako da ga koriste kad ga uberu. I da ljudima objasnimo da sve ono što kupuju na pijaci i ono što stoji u onim pikslama sa vodom, da to nije Sremuš u onom smislu čemu Sremuš u zdravstvene smislu i koristi. Znači, kao jedan odličan čistač organizma, gde su, ne znam, nekadašnja JNA je te lokacije Sremuša vodila kao strogo poverljivu tajnu, koliko je on bio dobar, ali ljudi jednostavno čuju reklamu, dobra priča i onda kažem, treba ga jesti iz prirode, kad god možete, dođete sa nama, vidite kako se to radi, nema puno seckanja, nema puno reckanja, znači što jednostavnije, što čistije iz prirode, malo soli, malo ulja, malo ovoga sirćeta i to je Sremuš direkt iz prirode. Sve posle toga je samo lepa priča. Pa dobro, ja pretpostavljam da ste i vi ovde na sajmu turizma u Beogradu upravo zbog toga da promovišete i tu manifestaciju i da promovišete Sremuš kao dobru, kvalitetnu, korisnu biljku koju treba upotrebiti na određeni način. Nama preostaje samo da se pridružimo vašem pozivu svima onima koji su ovde da dođu, samo da ponovimo datum. 30. mart, subota. Naravno, 30. mart ove godine Vizić i Neštin, udruženje u Bačkoj Palanci. Tako je, udruženje građana, stav, turistička organizacija, kulturni centar, pokrajinski sekretarijat, svi su oni stali iza ove manifestacije i kažem, vrlo smo zadovoljni sa tom saradnjom i zato i opstajemo ovako kako opstajemo. Vidimo se u Viziću i Neštinu, gospodine Jovićin, hvala vam.